Gdje ste ljudi? Dobrodošli u još jednu reakciju na kanalu Realna Preč. Ovoga puta reagujemo na Dimaša Kudaibergena. Ja sam malo pogrešno akcentovao prošli put. Prvi put sam čuo za čovjeka, tako da morao sam da se ispravim ovoga puta, jeli? U pitanju je pjesma koju ste svi tražili od njega, apsolutno svi, a to je SOS. Ovo je izvedba iz 2021. godine i baš me interesuje kako ovo zvuči u nekom skorijem vremenu, mada to je opet prije 3 godine, on je sigurno tada još bolji nego što je bio. Tako da jedva čekam da čujem. I to bi vam bilo to za ovaj uvod. Ako već niste, like, share, subscribe i bačite komentar sa predlogom za iduću reakciju. To bi bilo to. Ajmo da krenemo. Brate, je li moguće? Je li moguće? Opet novi glas, druže, opet novi, ovaj čovjek ima 15 glasova, ja ne znam. I dobar outfit, sviđa mi se, baš mi se sviđa kako se čovjek oblači, baš je gospodin, baš se vidi da je gospodin. Znao sam da je vanzemaljac, zemljanina, to mu je code name za ove gore kojima se javlja, znao sam da je vanzemaljac. Zajebavaše se ti sa mnom, druž. Čekaj, ovo je francuski. On pjeva na francuski zapravo, čovječ. Evo ga treći glas. Kako prelaz? Ljudi, što je s ovim čovjekom? Je li on dobro? Znate što me interesuje? Želim da mi neko od vas u komentarima ostavi link za prvu pjesmu, to jest njegov prvi nastup koji ga je učinio poznatim. Jer želim da uporedim s ovim što je sad i koliko je napredovao od tada. Ali prvi nastup gdje je on postao poznat, gdje je postao svjetski fenomen, taj nastup želim da čujem, tako da molim vas ostavite mi u komentarima koji mu je bio prvi nastup koji ga je probio do zvijezda. Brale! Kako, brate, kako? Ja ne mogu ovo, brat. Ja ovo ne mogu, ljudi. Što je ovo? Ća slušamo. Sprda li se neko sa mnom, druž? Zajebava li mene neko ođe? Samo ću zbog vas da nastavim. Brate, cijepa mi glavu na pola.
Ja ne mogu, brat. Ovo je svake 2 fraze novi glas. Što je ovo, druž? Podvojena, potrojena, početvorostručena ličnost, brat. Koji kurac? Molim! Molim! I brate, scena je odrađena ludnica. Znači, kako su tematski efekte i muziku i njegov glas i sve ovo, kako su cijeli ovaj performans lijepo uklopili, vrat. Svaka čast producentima, a i njemu vjerovatno na ideji, jer pretpostavljam da je sve ovo njegova ideja. Kako? Kako? Kako, brate? Ubit će me ovaj čovjek. Ovaj čovjek će da me sahrani, brate. Sprdaši se! Sprdaši se! Čeka, ovo moram da čujem. Brate! On je nadišao 99% žena sa visinom glasa. Što je ovo, brat? Jao, kako dobra fora sa krilima. Stvarno, brate, njegovi nastupi su, znači, genijalni, brate. Cijeli performans, sve. Genijalno. A sav preznojen, brate, nije mu ni čudo kako da ne bude, jebote, treba izvući sve ovo. Evo ga opet kreće. Kakvi efekti, druže! Čekaj. Bum! Evo ga. Stani, druže, stani, ja da ne bio, stani! Ja ne... Što se dešava, brat? Što se dešava? Može li mi objasniti neko što... Cringe-ujem sve vrijeme, cringe me hvata. Cringe. I ovaj prelijepi i normalni glas, brat. Brate moj. Nema što da se kaže bez da je Bogom dan, brate. Bogom je dan. Ovo je vrh
svih vrhova, svih vrhova. Ovo je, ne znam, mislim, žao mi je. Dijana Ankudinova je stvarno dobra, vrhunski izvođač. Ali ovaj čovjek je jednostavno nerealan. Ovaj čovjek je jednostavno živi instrument. On je živi instrument. Ja nikad ništa slično čuo nisam i mislim da nikad ništa bolje neću čuti. Jer ovo ne može niko. Ovo ne može niko osim on. To mogu da potpišem da ne može niko osim on. Jer, ne znam, ovo je stvarno van svake lige, ljudi, van svake lige. Najbolji pjevači sa svih krajeva svijeta se skupe. Ne mogu da mu primaknu. Ne mogu da mu primaknu i performans, i emocije, i harizma, i glas, i raspon, i tehnika, i sve je apsolutno u milimetar na svom mjestu. Ovo ne može niko da izvede osim on. Jednostavno, žao mi je ljudi, ali poslije ovoga možda me Dijana i još par izvođača mogu zadiviti, ali on je meni vrh vrhova. Ja preko ovoga sigurno ništa bolje neću čuti. To je 100%. Tako da, ljudi, to bi vam bilo to za ovu reakciju. Nadam se ste uživali. Ja sam na 7. nebu, bukvalno. Tako da, hvala vam što ste gledali i ako već niste, like, share, subscribe i bačite komentar za iduću reakciju. To bi vam bilo to. Hvala što ste gledali još jednom i vidimo se.